Ni sambula vinaka na nonda I Vakavakarau sa me vasa vulkaono tiki ne ndua kina tini sa tiko ki kenda na kalou sa nonda I vakaruruka vuni nonda kaukaua na kalou ka sandau tu vo leka tunga me veivuke ena veingauna ni lenga o koe ongo enda na tsenga kina ni rere ka veitalia ngā ke sa une na vuravura ka lutun romiani na vei ulu ni panua ki na vei loma ni wasa liwa titombu ena veitalia tala ngā ke waka savandungu ka seu na wasa se sai avala saravaka o kua na veintalana. Sa ndua na uthi wai sa kauta mai na marau ki na nona koro na kalou ki na nona vale tambu na kalou sa sara. Sa tiko na kalou ena loma ni koro ea. Kana senga sara kina ni wakarusai. Ena sou wakamataka na kalou me laki vei buke. Era sa wakarerei na vei matentu ka eba lati na vei manua. Sa vosa mai na kalou ka sa waidhala na vuravura. Sa tiko ke kenda o tioba ni leo hunga sa nonra inronro na kalou I tia kope. Ni lako mai ka reitha na kasa da kawa o tioba. Ni mai reitha manta na vei ka vei wakurambui taki sa da kawa vuravura o koea. Sa munduko o koe na walu vuravura tau thoko. Sa musula ka nanda kaititi wakurusa na moto ka wakama na isasambai enambuka. Asa kai o koea ni munduka na nomini vei walwaluti ka kilani sa iau ngā na kalou. Ka usanganga ena kendra malio na vei matanitu. Ka nganga vuravura tau thoko. Sa tiko vata ngā ki kenda o tiova ni lewe vunga sa nonda inronro na kalou I tio kope. Vosenturanga la viti mai ena voltambu ni vos waka Viti Aotearoa na South Pacific Bible Society Ronaundolu Tirikarua. Ni sambula vinaka ni mata vinaka mai o ni wararonga tunga mai o go ena ngauna ni NODA BULA ena Radio Viti Aotearoa ena ngauna ena ndau rongoda kina e sona I tukutuku mai na nonda panolo mai ni Viti ka wakambibiti ko na tukutuku me maleta na NODA BULA ena korturanga te whanganu I atara Wellington Aotearoa New Zealandi ka wakaki na nonda panolo mai ni Viti ke tu e sona I sema se na vitalano ke tu nandau wakarau takeani veikemni enda na rongo da talitunga indua na laplapa ngā ni vitalanoa ke nei tukutuku e rato Australia tiko mai na te whatuora Positively Pacific ka warutaka mai ko holo na lui me ka riwakiani na sinikua wakina e sona I tutuku mai wiratou na tambana ni Pacific Health Providers me wakana Pacific Health Plus and the ronga da tinga e sona I tutuku bale da tinga na Misila ke na nonda Vakavakarau tika ni sa vole ka tinga mai na singin sudu sa vonga ngo e ndua na madha o Bulabula menda na edo na singin sudu ni o te tinga ea da sa tako sa sarai ni ena ngauna ni tawase ongo ngana no mani ndau ni venga rapi na vos waka Viti Elisabethi samanu no anga ni vala wakamula tinga ni vekem ni ena korturanga e te whanganu I atara Wellington Aotearoa New Zealandi. Ni sambula vinaka ni mata vinaka mai o ni waroronga tinga mai ongo ena nonda programa ni vos waka Viti Radio Viti ti. Sa totolo saratigo na dhawiri ni ngauna sa voleha na ngauna ni singin sudu ke na tawase kanda sa wana ulu tuani lebu sara na oso ena vei shopping center lebu talanga lenga ya do tiko ena raiva so na vakadalaka sa vamasuti tiko kenda menta ngangarau ni verna nonda isolsoli o irna lalai mai tiko ke kenda menta maroro ira menta kilatiko na vanua era tiko kina ena vei ngauna todo ba bimbi o irna mbaki tinka lima lak sombu ka ngaro ni me ka kunindo na lenga na edovira dikoa ena bidolanga na ibola tutuko na vive o sianikina
e dua na tutunga membaleta na Misila ka vita u Tiko au na via biutayani na tikinoia meroni da kila Tiko ni ngauna inda vito se ki tikina ki o warau Tiko mongole Viti so vito to se ki tinga e Aotearoa New Zealand so na vika mo rani o dikeva mo karau na Tiko na NODA BULA Vakavakarau na bula ni buvale na karuanga na nona vosa ko Dr. Claire French wambauta na mai dhawa tiko na Disemba na nona Vakavakarau koea e so me interview te hira na nona project e vai adora tiko ko Dr. Claire French vai tiko e oe rapa au na bita taliani na nona Vesureti na i oti karoni oti na ni rovi talanoa ke i duana dhorvo i adana ko Alexander Schulter a tiko mai Viti dhaka pisco ka sa lesu tiko i Amerika i angole mai New Zealand e na nona ka koea ni sa rua tu na embahi nona tu mai Viti loma ni vanua sara mai Viti e via ngole nga mo koea e Aotearoa matai na sau levu ni vondo ni lako mai Amerika i Viti se na wasa Pasifika ke na lesu tali via vangata ko koea na ngauna waya mere ni mai sarsara kina e Aotearoa New Zealand ke roa vita lanoa na karua ni nona tutuba e kako e vina me lako mai Viti deo mai ki New Zealand ni sangasua ni totolo tu na bula i New Zealand me waka mai merke ana bune ngole mai kino koea e Aotearoa mai tiwa sara ndona songo e dhaka e na Queen Elizabeth Park e na Kapiti Coast a lako talanga mai kino Dr. Claire French ka ke tau tiwa talanga kina na Viti Council kina Radio Viti ka mai rasar kina na nongu interview taka na dharuongo ko Alexander Schulter na rongo di tiwa ndona na vosa ano ni ndauri veke rawe na vosa waka Viti wakambula tika ene veke mni Elizabeth samanunu wangani vala vena kenda sana rongo sara sona tuku membaleta na Misila ka veito Viti wekenda e Aotearoa New Zealand na ulunga ni tuku ni Misila membaleta tunga na kisi ni namba e sa kune e Aotearoa sa tosada ke na tulusanga bulu kainaki ni vidana kisi mai Auckland, Wellington ke Queenstown e nda kila ni vetauvi levu sara na Misila karau ni tete e kainaki ni vetauvi na airborne viruses caused by a virus which can hang in the air for some time after an infected person have been in a room. Masks might be advisable in crowded places like airport baggage screening while queuing to enter the departure lounge at airports. Fingers crossed that we have managed to contain the spread. Ravari tatinga mai ni vinamo ni ngole na nomuni Pacific Health Providers ni ngole nile i kere me oni reithi ni ngiribertou ker wasala vertu na Pacific Health Services e na wairarapa artura ni nge varita vikem ni na vuno ni ngole kina na Minister for the Pacific People e kadiba katalanga na kena sa solitiko na talo scholarships ni secondary school and tertiary school students sa dola tu na ngaunongo mai na ikalima ni Disemba dola kina na kana songo tiko ona ke wili kai ni ngone songo kina na application ya ke ni vireta ni ngola nga kina no ratu mona liva na Ministry for Pacific ni ge na maki mai balete ni talno ta to na nomini koro sa mai wili ka to na ngone ko Alexander Schulter ni yongo talanga e no na koro ko ya lulubu na no na ivaro ni talno ni na numira na bubale arto garo ni ko tu e no lo mani bai ni rona mbaki ena nona le tu e na vai koro mai ole kai na ndari watu ni semberanga in dorongoda na domoi Alexander Schulter dona dorbo ni Amerika pisco angole Viti e wambit tu kai na mado saoti ka mado sember na mado saoti a setike vuna ni rovital noa
episode 1 ni alo Viti. Au na bito lang ay nendo na tikina ya, ngau na ni NODA BULA, menda rongo da kina na vi maroroi, endo vai doritu, na NODA koro ka Viti, vir na NODA bubale, o kenda na matai tamata, mai Viti, raunin da buli mai kina o kenda na sa Tiko go na korturanga Wellington, ka kina, wera rapa na bibunua na Greater Wellington, kina Central Region, ka baliti kenda Tiko na kedi bakiongo. Yeni sembera ni roda na ni robital no leka ki Alexander doanga na tiki ni robital no o nambita ngai ni sona bola tukutuku mbita Tiko na te fatuora Health New Zealand membaleta Tiko na health targets. Nakai bola itiko mai o na wiliti ngani babalangi. Health targets. The health targets support the delivery of better health outcomes for New Zealanders and improve the performance of our health services. About the health targets. The health targets support the delivery of better health outcomes for New Zealanders and improve the performance of our health services throughout the country. The targets were announced by the government in March 2024 with a goal to achieve them by 2030. The 5 health targets onagi bita ni baka Viti, onabili ka mandangai ni baka walangi, ka onagi baka ndeo taka na number 2, number 1, number 3, number 4, number 5. The health targets: faster cancer treatment, 90% of patients to receive cancer management within 31 days of the decision to treat. Ya, number 2. Na kena totolo taki se va me roni wakusukusa taki na NODA dovea ni na Vakavakarau Vakabunuai virato na tambana ni bula na veka membaleta na mationgo na cancer. Ana na kena wakuskus taki mera ni totolo na nomia doveni na Vakavakarau ea. Viwa sanga bulu na patient 90% of viwa na pasende 90% of patients to receive cancer management within 31 days of the decision to treat. Erato mbita mai na tambane ni bula Aotearoa Nisilandi me viwa sanga bulu na pasende o ira tauira na mateongo na cancer me wukei na nonra cancer management e na loma ni mai ni tolsaulu kandua na singa e na ngauna arato sa wakandeita ki no ira na kenandau o ira na bunuai ki ira na kenandau e na loma tambana ni bula ni sayanga me tewu na nomu treatment. Ya, number 2 sartunga, faster cancer treatment. Number 2, improved immunization for tamariki, 95% of tamariki fully immunized at 24 months of age. Number 2, na kena wakusakusa taki, se na kena ukei me vinaka vaki sara, ni wasota, sini wakusakusa taki, me bukei na kena vinaka vaki sara, na kena soli na idhula ni Tatarovi se immunization veira na lalai veira na peipei ya me viwa sanga vulu kalima na pasende veira na lalai o na ngona lalai peipei me sara soli veira na idhula ni Tatarovi ni mate e ndoukune ena vula Rosna bulkavana vula. Kue ya kinvamba loira na sa edoveni na embakirua. Megera embakirua sa 95% me sa fully immunized too. Na katolunga shorter stays in emergency departments. 95% of patients to be admitted, discharged or transferred from an emergency department within 6 hours. Ya na number 3 me pakaleka taki na nondando leitu en emergency departments en vival nimbule ndangole nikina erto sanga me dio sanga vulu kalima na pasende veir na tomate
mera zuru yani nangona lako yani kina na tabana ni emergency department me rto sanga ngei ena lomani mbai ni ono na aua me sara zuru se suka i vale se transfer kina ndua tale na emergency department yana non rto mole. Naikava shorter wait times for first specialist assessment. 95% of patients wait less than 4 months for first specialist assessment. Na kena wakalaka taki na ngau na menda wara kena me reidi kenda indua na kena ndau ndo vera na specialist ya ura na kena ndau na bunuai ura na tambane nimbula. E sangai me Dios ngabula na pasende ni oira na tabu mate me rao na non rawawa me leilai sumbu mai e na vana bula me veitartara se ra lei reida ni ndua na specialist. Na yototinga na ikalima shorter wait times for elective treatment. 95% of patients wait less than 4 months for elective treatment. Na kena sangai me waka leka taki na ngauna e ndua na tabu mate me adhoa yani na so na e pakatukai tu na elective treatment e ke ndua e le sele se ndua na vingara vi vavonu ai me dhaka wa e ratu sanga ora tō mingei sembera ni o te e pana bula me sa e dhoa e Dios ngabul kalima na pasendo ira na matau matera lako tiweni na valimbula ya me rasa e dhoa indua na vingara vi vakoya. Au na sianga ni makande takaya ni na kena wo na ulika ni go iyo nangi kabanga ndo nungu commentary na basa Viti. How will we achieve the health targets? The targets are ambitious and will take time to achieve. The high-level implementation plan set out how we plan to make demonstrable progress in the short and medium term to drive improved performance and deliver timely access to quality health care. These plans were developed by Health New Zealand staff across the organisation. In tuanga na bolembole rato mbita mai e kaina hiti koe na ki tōna e dhoa e ni makadhava na takete kua 5 usaulika o tia ni oia. Ka rato kaya e dina ni duana ambitious target ki tō sa mbita nia e na yanga me tiko na ngauna me ki tōna rawate kina ia na kena toroi dhake na kena garavi na plan 5 oia e na wukeira na kena dau e na lomani mai ni tambane ni bula me rato na rawa ni delivataka na vei ka sa tuini oia waka na quality health care na vengaravi e tiko sa rei dhake na kena wakatangi tengende kina ngauna me wakaedori kina na lomani ngauna me kuini mbalabu ka leka sombu. Yampe ka e so na tutu ko via ulika eni me mbaleta tiunga na vengaravi mai veira na tambana ni bula ka rato wasa tiu me kina na Health New Zealand se na te whatu ora me rinda ki la tiko kenda kanda nana maki tiu eni kina. Ni rani ngole na info.health.nz o ni nange rani reida kina na tukutukoea na health targets. Au sana mbita sareani na veka ambaleti kua na dhorobungo au nange na otina niro na kena kadibakeni au nange kuria na nongu wanananu ena nona talanoa na dhorobungo ni mereke ongo ka pisko ka leitu e nandona koro wakaviti e loma ni vanua mai nabai. Ale viva ulivi ko Alexander Schulter e na tambana ni economics ke na financial literacy. Au nange kamurakati wena ni Rovital Noa. Me wao ni na rongo da tiko na ngone ko e tali taka sa roko le rotu na mbaki nona tu mai lo i na vanua ko na vai
Raka nona talita kana darungo na nona tumai kina. Ia darua zarmanda na veka e kiro tal no taka. Vinaka kenda sana ngole sarango menda rongo na tutuku ni Misila. Oi ni baswa sama de tuku mai na Misila. Ni December ronon dolu rusa vulkalima. Ka kainaki meikina ni sa rotala na kisi e rau dua mai Okalandi kan dua mai Queenstown. O rau na kisi ongo e kainaki ni sa kautawake na e wiliwili ki na tolu sanga wulu. Ia e rosa ulkarua na kisi sa sianga ni rawili me waka se raunga tiunga ni tete na kena tau wikenda. Se na kena wakawalangi sa no longer infectious. Indo weira na tau weira ngo e ratou ngan repasar tiunga National Public Health Service me ratou wakandei taka na i karua ni kisi o ngo kena wanua e veitartara kina. E sa kaina ki talanga mai ni sona wanua i lovi ni locations of interest. E na sona vi wanua ka kaina ki Tiko na Blue Bridge Connemara ferry sailings e nai ka tolsa wuli November mai Wellington ki Picton e no oti Tiko na wale mataka ki na Wai tinka lime mai tinka rua e na singa levu. Kei nandua na kena lesu mai Picton ki Wellington e ni oti na rua e na tinka lime na miniti. Kei na ngauna oti na ono e na vimama e na kawi. Na wanua talanga e ngandrevi karatou wakandike watiko na tambana ni National Public Health na Rufus du Sol concert e na Western Spring Stadium e na karosul kadiwa ni Novemba sing Vakavakarau wai. Ngā mai ni ratou sa Vakavakarau ke na Blue Bridge mera vei tartara ke na pasindia na e na ferry ka kakina na Tataki Auckland Unlimited e ratou na operataka na Western Spring Stadium ke na promoters ni evento ia wate ke na concert attendees. E tiu talanga e ndura wanua i na korturanga e Wellington e sanga i tiu na vitartarakina ke na sona vei shopping mall sa mai Okalandi. E kere tiu ngawe ke mni na Vakavakarau moni ngole Tiko e na wanua tani moni varauta ke mni ka moni indikeva na no moni sa dhula o timbeka e na dhula ni Tatarovi ni MMR se senga ke ko watitingata ka vitartara ki na nomu health provider, Pacific Health Provider, se vir na Maori o na non-ra health provider. Vakino na non da wuniwai saranga e randongole kina senda girkina menda waka taronga ka kainaka ni o warongole walangi o via kerewasala e na i tuwaki ni nomu immunization status. O kenda na via ngole waboki nga e Aotearoa ni Salandi da via ngande da le reidi rambeka na weka se da ngande saranga lewa weekenda dole kemba kere taltinga weekenda menda i lowa yani na i tuwaki ni nonda sa tauro timbeka na i dhula ni Tatarovi se senga. Na kai warita ki mai na Misila e rauni mbalahu na kena Tiko weekenda ya na incubation period na koe watuka itu ya very highly infectious na incubation period ya. Na ulikitunga ni wawalangi, we remind anyone with overseas travel plans over the holiday period to check the immunization status and to catch up on any missed doses of MMR vaccination as soon as possible before leaving New Zealand. 2 MMR doses of vaccine after the age of 12 months protect about 99% of people from getting measles.
Some countries may require proof of immunization. Please check the Safe Travel website for more information. Allow time before you travel. It can take 2 weeks to develop immunity after a dose of the MMR vaccination and 2 MMR doses after the age of 12 months. At least a month apart is required for full immunity. Vaccination is the best protection. Learn about how to protect yourself and your family. Monitor symptoms. Health New Zealand is reminding people who have recently returned from overseas travel or have fun now visiting from abroad to monitor for measles symptoms and to follow public health advice. Anyone who develops symptoms of measles, including fever, cough, runny or red eyes, and a rash starting at the face, should contact Healthline on 0800 611 116 or their usual healthcare provider. Anyone who develops symptoms of measles, including fever, cough, runny or red eyes, and a rash starting at the face, should contact Healthline on 0800 611 116. Please call ahead before visiting a healthcare provider. This allows them to take steps to prevent the illness from spreading. Measles by region as at 5th December, 1 p.m. on Friday, Northland Te Tai Tokerau, Indua, Auckland Tamaki Makarau, Tinikandua, Waikato Indua, Manawatu Indua, Wellington Te Whanganuiatara e Walu, Nelson Whakatu e Wā, Dunedin o Te Poti, Dua, Queenstown Indua, kena lewa tō dhoko e tolusanga wulu. Daronga the Saramanta indona wakasala mai we indona wunuwai, ka rato katona mai na te whatuara Hawke's Bay. Ka biuta tiko mai na wakasala e andrevi tiko menda kila o kenda na ndauniwi Sucu ki rana na itumutumbu. Memba leta tiko na kia na rau ni tauwira ni na lalai ki na bimbi. Kena na tauwira na dhaba e rauniado. Ndaronga Saramanta indona wakamadhala ni dona wunuwai. The cardinal features that come on as babies, everyone talks about the rash, which you get. So it generally starts on your head and works down, which is one of the things that gets confused with is chickenpox, which starts on your body and works up. You get cough, you get coryza, which is runny nose, you get conjunctivitis, which is redness around the eyes, and you get a high fever. Any child at the moment who is got those symptoms, we tend to test them for measles. The thing that confuses us is lots of other illnesses that sometimes present with that. But in the current situation, if your child develop a rash on their face, they have red eyes, they've got a runny nose, a cough and a fever, we're going to test them for measles. Yeah, supportive therapy, so that would be they would have to stay at home. You can give them things to help the fever, which is paracetamol. However, there is no cure for it. Yeah, I think if you're worried your child has measles, I would get healthcare relatively expediently. It does come in a range of symptoms, so the majority of children, it's a relatively mild disease, and then there's quite a large chunk where they're very miserable. I think the question is the same as your child, any other specific illness. If you were going to seek help for your child, E kenda ngai rongodoia indua na nona wakamadhala indua vera na pediatrician e na Health New Zealand Owen Sinclair te rarawa. Na ka rato waritaka mai na Health New Zealand whole questions about measles symptoms answered. We crowdsourced some questions for you and put them to pediatrician Dr. Owen Sinclair te rarawa. If you still have any questions, you can talk to your usual GP, Hauora or Pacific Health provider, or for immunization questions, call the Vaccination Helpline on 0800 28 29 26. They're open from 8:30 a.m. to 9 p.m. Monday to Friday, and 8:30 a.m. to 2 p.m. Saturday and Sunday. Find out more at info.health.nz/measles.
Vinaka, niwa sota maleta ni na sanga na sere e na ngauna e na ndaurongo da kina e sona I tutuku mai wiki tau na tambana ni Radio Viti e Aotearoa e na kera ndau beauty gani e na YouTube ka wakakina e na vola mata ki na sotale na vevanua ki tau na mbitani kina na nei tau katikati waki. Me maleta tika ni levu na ngauna e rauni ndambita e sona vatang e rauni senga ni wakatarai me mbiu maleta ni Tiko na kairando ka na nomundondonu mo mbiu tana I wakatangio ya wawonga ki Tiko na mulai seni ana vuna ki tau na senga ni ndau mbitani ki na sona sere me wa ki tau ando da kawa tiko ya ni eliu tasaronga talamada na ikuri ni tutuku o wambita tiko ya ni me kuringa kina na weka warutaki e na kawini kua singa wakarau wai na ka tinika rua iwa sota ka tinika tolu ni Disemba runa ondolu rusa vulka 5 tutoka na ndomonratou na matasere wonga kei na hiva e na nonratou langa tiko mai na sere nongo vanua kambu e alomai nandari watu Ovi na numi kemini ke sara na tavutu mai na vanua e lomani vanua kemini na tako lavo wambimbi wana dhurvu na dhurvu pisko ni merika le vavuli ditu e lomani vanua mai na vai vo lehe nandari watu wamboter vanua veu ka ni tuke nandari watu ni levu na ngauna ki rovita loki ne tuku na tigoko e na talano ambalete nandari watu tanangai varo rongo e ndua na ni rovi talno leke langa mo ni running sema mai e na Radio Viti e tiko kina na matai ni episode ni nei rovi talno e ni kua ndana rongo langa e ndona tikina le lai ni nona talano tiko mai na dhaurvongo na dhana ko Alexander Schulter ka dhabutu mai New Jersey wasu I Chicago. Ni sambola vinaka, ni mata vinaka mai. Kira sa Tiko ngoe na studio, watkina ndua dhaurvo e ngole sar mai Amerika, na yadhana ko Alexander Schulter. E nange vama tala Tiko Alexander, na nona itala noa, nioko e ndovir na dhaurvo ni Amerika, mbau lako kibiti, me le waka itavi e na viva hulidi vir na nonda e na duana korosara e lomani vanua mai na asas Vakavakarau. Bulavinaka Alexander. Can I call you Alex? Yes. Io. Mata I toka na Tatarovi na vosa vaviti. Mata ni ale I ambaki rua saratunga mai. E na vanua le vi vavuli ditukina. Bulavinaka Alex usana mbita e nilingamu mo wakamathala takiiko kangai rani o vosa vaviti, si o vosa vavalangi na ngusi ni vosa e sanomu. Nisam Bulavinaka Elisabeti. Io naithangu o Alex Schluter. Naithangu I Viti e apasai. Oiao ngone mai America sa ngone sara mai New Jersey sa nongu koronivasu I Chicago oiao ruana yambaki chico I novai koro I nandari vatu sa chico I novai nandari vatu na ulu ni vanua I Viti lefu Mount Tomanivi. Io nikua ana talanoa valelai beleta nongu sala sa liui Viti ke nongu takataki Viti. Vinaka. Tutaka vakoti Alex se apisai na edana vaviti apisai. Vinaka valevu. Vamadala takamandana no muanding taki. You can speak in English if you want. How did you get chosen to be in Fiji, to find yourself in Fiji? So I'll start by explaining the role of the Peace Corps volunteer organization.
The Peace Corps volunteers are in 60 countries, and all Peace Corps volunteers are U.S. citizens. So they work in the Pacific, and some countries are like Tonga, Vanuatu, and then in Africa, Asia, South America. And the goal of the Peace Corps is to meet the needs for trained individuals in partner countries like Fiji, and then to share culture and friendship. So my journey to Fiji, it started when I was in tertiary school, and I studied economics, and especially the economics of developing countries. So after when I graduated in 2020, I had applied to go to Fiji, and I had been accepted, but then COVID came about, and no Peace Corps volunteers were able to go to their different countries. So wawa manda, wawa valelai, me ndola tale na vanua ni Viti. So it took me 3 years. From 2020, I became a high school math teacher, and for some time I did not know if I would ever make it to Fiji. But in 2023, that's when Fiji started accepting volunteers again because Sandola Tale. Dola na I ala ni Durbanua. Iyo. The borders. Yeah, and so it was in September of 2023 that I arrived with a class of about 25 other volunteers to start our work in Fiji. Vinaka, how did your family feel about you leaving America as a young man and going over to an unknown country? Yeah, I'm really lucky. I'm blessed because my parents, they know me very well, and they knew this is something, like they knew this was a good fit for me. One other thing is my dad, my father, he wanted to do the Peace Corps when he was maybe 24, 25, but he kind of got scared, right? The country he was going to be in the Middle East, so like the desert and very strict laws. So I think, being in the desert is not is a little bit maybe more intimidating than going to Fiji, because Fiji you think, oh, it's a tropical paradise, it will be beautiful. The desert, you think, oh, I will have sand in my clothes all the time, and it will be, just hot. And so my dad, he wanted to do the Peace Corps when he was in his 20s, and he never got to do it. So when I wanted to do that, my parents understood, and they were very supportive. They never once were sad. They were happy for me. But of course now they are looking forward to me coming back home. Returning to Chicago. Nice. Is there anything you want to remember or you want to talk about being in Fiji, in the villages or the settlements or the people you came in contact with? Yeah, I'll start with, this is one thing I think almost everyone who goes to a Fijian village thinks about, is how quickly you can become family. So I arrived in Fiji in 2023 and first went to Ngali. And where is Ngali? Ngali is in Naitasiri, so maybe 2 hours outside of Suva. And I was a part of a big family there, and I spent 2 months living with them. But, I remember when I arrived, I spoke no Fijian, and I think I had 5 siblings, 2 twin boys who were maybe 16 years old, and then 2 sisters, 23, 25, and 1 little brother, Sikeli, who was maybe 13. And right away when I got there, they helped me bring all my stuff in, and
And it's a little bit overwhelming your first time because, it's so many new people, faces. You have to sleep on the floor? I slept. I had a bed. They helped me make my mosquito net. And that was like, I had maybe like 7 boys because the cousins and the neighbors, they wanted to come help. But yeah, they hung up the mosquito net and yeah, you get to feel the warmth of like a big family right away. And yeah, it was, Fijians, they want to be good hosts, right? They want to treat their guests very well. And so they gave me like, I had my own bed, even if, and some of the kids, they would sleep out on the floor next to each other. Oh, okay. But the more I... Like it was a communal? Yeah, like they had one living room, one sitting room. Yeah. Vinaka nagay rongadana ando moi Alex Schulta ena nona whakamadala takatiko mai na nona tiko mai na vai o pambauta na kai roininda wuli mai kina na nonda rongoda toka na nona wamadala na turuungo wamadala takatoko koe na vinaka ni loloma mai veira era lei garabi koe tu, sera reidi koe tu, me wanga o koe ndo veira, e wili sarangawa e na wubale lei i garabi toki na reidi koe vinaka sindona lenga e tobi koe na loma ni ruana e mbaki. A tala no takatala tonga koe ni ngauna indou wakame lebu kina no na wuwu, waka samtaki loma ni bonoa i na vai ni boleha tu inandari watu, tikos e boleha e na ulu ne bonua lebu ndo mai Viti. Ea bonua matabatana bonua ea. E na loma ni mbongi ni tu sarutunga i na loma ni bonua i thaki. Ka oko e ni ndo na ngauna tawi koe na wakame wu, mate taka. E na ngauna i ndo loma ki no koe e na nona bonua loma ni e merake ka na numero tau na nona wale. Darongo dawalangana yo tuoti ni ka ke au Vakavakarau taka me darongo da na singini kua. Okay, Mbula Vinaka, I'm Claire French. I'm looking for people to participate in my master's research project at Massey University's Disaster Research Facility. The research explores the meaning of terms for nature and natural events in the indigenous Fijian language Viti and in English language. If you're fluent in both English and Fijian and would like to participate in interviews about the topic, I'd love to hear from you. The interviews will be scheduled from October through December at a location and time that suits you. To find out more, can you please contact me, Claire French, either phone or text at 022-638-1007, 022-638-1007, or email me at claire.french.1@massey.ac.nz. Pinaka. E kenda ngai rongadoia na ndo moi Dr. Claire French e na nona visu rei tiko vei kenda me nda mbita da kēni na linganda ka nda vei tartara ki koea ni vina kata tiko na marama vunu ai ongo marama ndauni vi sele talanga me wakandikewa na vi kambaleta na nonda ndau kei na andui matatamata e na ngauna e ndau iado ki nei ndo na lenga wakadada na tangilamba na tsunami e ndikewa tiko ko Dr. French na tikina ya. Nui taka nio nina rauri vitartar ki koe mati ni ato tiunga na Disemba ongo. Ke o vie vitartar sa ambita tiko mo koe na nona namba ki tona nge mbita talanga e na radio Viti e Aotearoa na e ndua na nona i tutuko Dr. French me ranio ni wakamuria ka vitartar ki koe. E na mbiu e na walamata ka mbiu talanga e na sotale na vei social media platform ka Tiko. Sa tutolo na tau irini ngauna, e nana i loa tutolo ngai, so na i tukutuku, e ado Tiko i wararapa, ka wakakina mai na nonda panolo mai ni Viti. Doanga na i tukutuku na numai vinaka menda rongota, ka mbiu Tiko mai
Wairarapa ni rua ro mai mawoa e na duana jet boat crash mai Wairarapa rato tuna tiko mai na New Zealand Herald. Ni sakirei ke ni ndau ngole e na waitui na le se le bondo e na jet ski e kerei tu ngā moni ngangaroni e na tiki noia. So ngana ka e ado tiko mai Wairarapa e na moni madhaongo. Biuti ngā mai na 50th anniversary screening ni Jaws. Waidhoritu ana Cafe Strada, Masterton. Duangana singa na Vakakina. They're rolling out the summer Christmas menu. Do tale na tutuku, pick your own lavender. Experience the joy of lavender season at Lavender Magic Flower Farm from mid-December to mid-January before the harvest begins. Ya, tutoke sara na le tomi senikau nda le tomi kangana nonda senikau ka wola itu mai ni sembera na ngauna ni harvest me sembera ni ngauna erwaka e ado kina na kera le imbeti o ira na senikau ngo mera le imbeti na senikau ni basota. Visitors can pick their own fragrant English and French lavender, take it home to dry, or simply wander the gardens enjoying rows of vibrant flowers set against the stunning Tatarovi range and foothills. The gardens can be for relaxing, listening to birds, bees, and the flowing river, and watching butterflies flutter. Guests can pay on entry or book online. Follow the scenic drive from State Highway 2 to 61 Blakes Road, Mount Holdsworth, and be provided with cutters and guidance on the current cutting areas. And tangirongo there, so na tutunga na Greater Wellington region, membele the tunga so na puno renda li sarsarkina na ngauna ni ngande ni sudongo ke na ngauna katakata. E waki na mai Upper Hutt, e rauni da sivitanga na tau ni mai Upper Hutt. Tiko I loma ya ndona ponua e dautuki na apple blossoms. So na sinika o rerevinaka. E lebo na songo era ni le waka e dhori talanga kina. To toka wakauti na leo I ngande tuikea. Keo e ndua na ngauna rani o lakutunga watakira no mwale. Le pikiniki tukina. E to toka wakauti na ngole kia. Ya e ndua na ponua I na Upper Hutt. So tale na ponua I Lower Hutt. Ka wakakina I Kapiti Coast. Lepo na ponua ni ngangande vinaka. Ke toa waka e the songo e na Queen Elizabeth Park. E na vida na madho singiotingo. Walega ni tolu na madho. Ne karusabu karua ni November. Ke toa the songo e na Queen Elizabeth Park. Ke waka weke mni nando sarava mai na katkatoni ongo e na YouTube. Ni na reide ni toke kina e soa na I tamba. Wakino ke mni e na Bolamanta. Tike na rato na tambana ni Pacific Health Plus e Paraparaumu. Arato mai Vingaravi kina e sona nasi wana na usara na rato Vingaravi ka rato taura na varau na ni maminra e ana sugar level, blood sugar level, no oxygen level, taurina no mu blood pressure se e tiko I dhake se tiko I rato soli wakasala wana na busara na Vingaravi rato wakadora na tambana ni Pacific Health Plus. O wambauta I lewa weekenda endo wakangara e sona ponua mendali no reikina ni nda sama I tiko e Aotearoa au reitiko eni wekemni na nonda o ni ngole mai na seasonal work scheme beka ni ngole mai wakadaka goen dona ponua vinaka mo ni ngole kina ke tiko na Pacific Health Plus e na ponua tikina na korturanga se Upper Hutt o wambauta Upper Hutt orto na Pacific Hutt Valley Health Services I pororua tikina na Pacific Health Plus tiko talanga e Kapiti Coast e Paraparaumu
ni ngole ni le register taki kem ni kia mera ni rawa kina na nomu na reithi veira na buni wai keir nasi ar vinkaravi ena tambana ni bula vei kenda na e lako mai na vei atu Pasifika. Sa totolo sarationa da wir ni ngauna o wavirvinaka vei kem ni na semarao mai ke iau sa o sana da buta toka ni na nei tau wasa ni wakamode vina walevu vei kem ni na semarao mai ke iau o goa e ndua nei moi vou ni nei tau kathikathi waki sa mbiuti ka ani sa na mbiunga ena YouTube podcast waki na ena walamata ka ena ngei mbiu yani ena Spotify ena e mbaki vou ke tō wakatoa lea tikungo sa ikatolu ni episode ngo ni NODA BULA waki na nai alo i Viti o tinga o ngo ni na rongoda na sona tukutuku membeleta na e alo i Viti ena radio Viti e Aotearoa. Mea dhowana madha o ka tū mai me na ngei verongo i dindoma talekina ni tatango mai ki Tiko me na maroroi Tiko na NODA BULA Vakaviti ni te mo de toka manda.